Mi smo svi kao djeca zapravo zadojeni idejama iz kolektivnog ega. Kolektivni ego je cijela zbirka vanjskog autoriteta koji vas je naučio pravila igre u ovom svijetu. Do sad ste već mogli shvatiti da su ta pravila igre u najmanju ruku manjkava. Znači nisu vam rekli sve, a i to što su vam rekli da život jest se bazira na konkurenciji, strahu, strategiziranju, odvojenosti, svašta nešto, jel? Leku, da nema dovoljno nečega. Tako da ideja je zapravo vraćanja samom sebi, slušanja svog unutarnjeg autoriteta ili true selfa i da mi zapravo se na neki način deprogramiramo od onoga što nas je kolektivni ego uvjerio da je jedina istina. Pa u tom smislu kolektivni ego nas je naučio što je to harmonija u povezivanju. Znači, bez obzira hoćete li se vezati sa partnerom, sa djetetom, sa whatever, nije bitno, dvoje ljudi skupa. Mi smo dobili lažnu ideju o tome što je harmonično povezivanje. Znači, kako to zapravo izgleda harmonija, to je, ja je zovem lažna harmonija, a to su zapravo ovisnički odnosi ili ono što popularno zovemo codependency. Na lijevoj strani ove ilustracije imate krug u kojem su dvije točke. To znači ta lažna ideja o harmoniji u kojoj su dvoje ljudi u istom prostoru. To su nas naučili da je harmonija, da ste vi s nekim i da vi zapravo nemate pravo na svoj intimni prostor, da nemate pravo na svoj autoritet i strategiju, nego morate slušati šta vam kažu roditelji, sustav, vlada, šef, moral, pravda, zakoni i sve ostalo. To su sve ljudski zakoni koje vam daje kolektivni ego, jer kolektivni ego kaže ti kao individua nemaš nikakva prava, nego izvoliš slušat šta ti kaže kolektiv. I tu nam je ugurana ideja da je harmonični odnos jednost kad nas je više u jednom prostoru i onda smo mi svi skupa zajedno. U ovakvoj ideji ne poštujemo granice fundamentalnog prostora svake osobe. Znači, svatko od nas je rođen sa svojim unutarnjim vodstvom i sa svojom konekcijom, osobnom, jedinstvenom, sa svojim izvorom i vodstvom. Možete to zvati unutarnje biće, konekcija s izvorom, vaša vlastita unutarnja istina, što god to bilo, to nije nešto izvana. I bilo kakav autoritet izvana koji vam govori što je za vas dobro, kako se vi trebate osjećati ili ponašati, je vanjski autoritet, a vi jedini živite u sebi i vi jedini znate što je za vas ispravno. Not self kroz otvorene centre je onaj dio kojeg ste posaugali iz kolektivnog ega da je harmoničan odnos. Pa, na primjer, harmoničan odnos je odnos u kojemu ljudi moraju provoditi puno vremena zajedno. Ma nemoj. Otkud? Kako? Zašto? Ko je to rekao da je uopće to istina? Isto tako, harmoničan odnos je odnos u kojemu ne smijete reći ne smijete nikog povrijediti, morate hodati po jajima. Ništa od toga nije istina. S druge strane imate ilustraciju koja izgleda kao broj 8, gdje imate dva odvojena kruga, to su vaše aure ili vaš intimni prostor, fundamentalni prostor vaš, jel? U kojoj je ljubav mjesto gdje se susreću vaš intimni prostor i intimni prostor druge osobe, ali svaka osoba je u svom prostoru jer ima svoj kozmički unutarnji konekciju sa izvorom i ne treba sisati od druge osobe ljubav i ništa drugo. Tako da istinska harmonija u povezivanju ili ljubav je konekcija koja svaka osoba ima svoj prostor, a ono što omogućuje tu harmoničnu povezanost između dvoje ljudi je da ljudi vide istinsko ja u sebi i u drugome. I dovoljno je da to vidite vi. Ovaj drugi to ne mora vidjeti. Ne možemo čekati da drugi vide da oni trebaju paziti na svoj prostor. Vi morate paziti na svoj prostor. Ako ne pazite na svoju istinu,
kroz druge ljude koji su kondicionirani kolektivnim egom, oni će vas vući na to da ulazite u ovisničke odnose, a vi ćete misliti da je to ljubav i onda će vam to činiti i vaši roditelji, možda i vaša djeca. Dobro, djeca nisu, dok i oni nisu kondicionirani, ne mogu to raditi, ali mislim da kad su već i oni zagriženi kolektivnim egom. Znači, svaka osoba koja od vas zahtijeva ovisnički odnos, sad ćemo na sljedećem slajdu vidjeti što je to još ovisnički odnos, znači da imate isti prostor da ga dijelite i ne da vam vašu slobodu, ta osoba ne zna što je ljubav. I vi trebate zadržati svoju unutarnju istinu. Znači, slušate svoju strategiju autoriteta. Na primjer, imate otvoreni emotivni centar i osjećate konstantno osjećaj odgovornosti za tuđe emocije i stanje. Ako ste unutar vlastitog prostora, tada ćete poštovati drugu osobu, ali nećete pasti na emocije, nego ćete pomoći toj osobi u dijelu kojem to ne prelazi vaš osobni integritet. Vi ne možete drugome pomoći iz uloge spasitelja. Znači, harmoničnu povezanost zapravo omogućuje kada mi vidimo svoje istinsko ja, jer ljubav je kozmički dar koji teče kroz nas. Mi smo vozila za ljubav, mi ne možemo drugima davati ljubav. Ljubav je poštovanje sebe, svoje unutarnje istine, a onda poštujemo i drugoga. Ako mi nismo konektirani sa samim sobom, kroz slušanje svojeg integriteta unutarnjeg, što je za nas ispravno, koliko ćemo vremena provoditi s drugim, kako ćemo ga provoditi, kome ćemo reći da, kada ćemo reći da, kada ne. Ako mi to nismo u stanju raditi, mi živimo u ovisničkom odnosu. Sviđalo se to nama ili ne, priznaci. Znači, prvo trebamo i osnovno poštovati svoj vlastiti prostor. To ne znači da smo sebični. To je taj dio gdje se ljudi jako bole, pa to znači da sam sebičan, da sam hladan, pod krinkom individualizma. Ne. Svatko od nas je sposoban slušanjem svojeg vlastitog unutarnjeg vodstva osjećati bezuvjetnu ljubav u kontaktu s drugom osobom jedino ako drži svoj osobni prostor. Vi možete, znači, nije ideja da smo svi zgruvani u jednom prostoru, nego da je svako, i tu sad možemo nacrtati još krugova okolo, jel? To znači zajedništvo, ne ovo, gdje smo svi u jednom prostoru. Ok, codependency ili ovisnički odnosi. Zašto nastaju? Zato jer mi zapravo kompenziramo za to što smo se osjećali inferiornima kao djeca ili krivima za nešto, pa sad se pokušavamo iskupiti drugima u očima onih koji su rekli da nismo dovoljno dobri. Znači, doslovce ne možete reći nekome ne, da ta druga osoba ne bi mislila da vi niste dovoljno dobri. Ovo je klasično za otvoreni solarni pleksus. Znači, solarni pleksus doslovce hoda po jajima, teško govori drugom ne, ima ulogu spasitelja, zato jer je kod dijete osjećao se krivim za tuđe emocije i sad nikom drugom više ne može reći ja to više neću i ne mogu, pa jer se pokušava od djetinjstva iskupiti za to što se ne osjeća dovoljno dobrim. To nema veze s vama. No? Evo odmah tu na sljedećem slajdu baš imam taj, znači ajmo otvoreni solarni pleksus. Ne govori svoju istinu, hoda po jajima, laže da nekog ne uznemiri ili povrijedi. Doslovce, neko vas pita, jel hoćeš sa mnom na kavu? Može. Lažeš da želiš zato da ne povrijediš drugoga. To nije osobni integritet i to ne koristi niti vama, niti drugoj osobi. Na nikojoj razini. To ne znači da ste hladni, to samo znači da nemate osobnih granica. Znači, otvoreni solarni pleksus, ovo sve što pričamo, to je nocel otvorenog solarnog pleksusa. Nema osobnih granica, ne poštuje svoj prostor. Zašto ne poštuje svoj prostor? Zato jer kod dijete je s otvorenim solarnim pleksusom zapravo doživljavao konstantnu penetraciju tuđih emocija u svoj prostor i zbog toga jednostavno ne zna se zatvoriti u nešto što je njemu ispravno jer konstantno želi popraviti druge.
Također, osjećaj krivice i stida, to je nešto što vrijedi i za otvoreni i za definirani solarni pleksus, to smo zadobili iz kolektivnog ega. Jer nas kolektivni ego uči da mi trebamo imati lažnu harmoniju u kojoj moramo brinuti o drugima, a ne o sebi. Znači, ako se mi prvo ne pobrinemo za ono što je ispravno, za naše tijelo, za nas, pa mi nismo bez ljubavi zbog toga, mi ne možemo biti bez ljubavi. Ljubav, kad vi pratite sebe, kad se skonektirate sa samim sobom, pa ljubav je najprirodnija stvar koja iz vas izlazi i ne možete izaći iz ljubavi. Iz ljubavi izlazite kad mislite da morate hodati po jajima, kad mislite da morate živjeti za svoj život za drugoga. To sve je kolektivni ego naguro pod ideju trebaš voljeti svakoga, mi smo svi jedno. Ne, mi smo svi jedno ne znači ovaj veliki krug gdje smo svi u jednom krugu. Mi smo svi jedno, ali svatko ima svoj centar i to je dobra vijest, jer to znači da ne moramo tražiti ljubav, energiju sisanjem od drugih ljudi, nego je zapravo slobodno dajemo kad je imamo potrebu dati. Kad nemamo potrebu dati, znači da je dajemo sebi. Znači, u ovisničkim odnosima mi zapravo potiskujemo svoje potrebe i svoju unutarnju istinu da bi ispunile tuđe potrebe i zbog toga stalno gubimo energiju. I svi oni koji vam govore da li ja ne mogu drugima reći ne jer pate, su ljudi koji žive not self solarnog pleksusa. Znači, osjećaj odgovornosti za drugoga, krivica i sram ili stid su pokazatelji not selfa solarnog pleksusa. Ja sam primijetila da jako puno ljudi s otvorenim solarnim pleksusom izgradi čitavu ego personality na tome da je jako dobar čovjek koji sebe žrtvuje za druge. Naravno da ga to na kraju dovede do velikog burnouta jer nitko nije došao živjeti svoj život za drugoga. Pa sam zato dole i napisala da se zapitamo za koga živim svoj život. Rao Ruhu je jako puno govorio o prosvjetljenoj sebičnosti. Prosvjetljena sebičnost je upravo o čemu ja sad pričam. Vi ne možete biti dobri za nikoga ako niste prvo se pobrinuli za svoje stanje svijesti. Znači, jedini smisao života jest da ispunimo svoju jedinstvenost tako da budemo onaj koji jesmo, bez glume i bez da deformiramo sebe radi drugih. A nas su naučili da je normalno da se deformiramo radi drugih jer to znači da ih volimo. Znači, kolektivni ego nas uči ili program ili matrica vas uči da je smisao života da ispunjavate one zadatke koje kolektivni ego autorizira kao dobre i poželjne. To je, na primjer, da radite na određeni način, da se množite na određeni način, jednostavno dobro i loše. Uvjerili su vas da smo mi dio nas, kolektivnog nas, i da je taj kolektiv važniji od pojedinca. Ali u vašem iskustvu, biti u vašem tijelu, gledat iz vašeg tijela, kroz vaš bodygraph, biti vi, u tom iskustvu ste samo vi. Znači, unutar vas, gdje vi jeste, samo vi znate što je vaša istina. Tako da se povremeno treba pitati za koga živimo svoj život. Ja? Ja imam malo od selfu definiranog solarnog pleksusa. Znači, veže se uz jedan dio vala i iz njega donosi odluke. Znači, imate ekipa koja se veže uz viši dio vala i to vam je ono kad konstantno tražite se osjeća dobro. To jako nije dobro, zato što to je nemoguće. S druge strane imate i one koji se vežu uz niži dio vala, pa zapravo jednostavno donose odluke stalno iz stanja žrtve ili diskonekcije sa svojom istinom. Definirani solarni pleksus iz not selfa traži razloge za svoje emocije van sebe u drugim ljudima i često će onoga sa otvorenim solarnim pleksusom optužiti za emocije koje zapravo izviru iz njega. Također jedna česta manifestacija je stalna potraga za gornjim dijelom vala. To je takozvano traženje svjetlosti. To možete primijetiti da vam je cijeli dio New Age duhovnosti u dijelu u kojem se samo traži da mora nam biti dobro. Ako nam nije dobro, znači da nešto krivo manifestiramo i vibriramo. To nije istina. Znači, ne možemo biti stalno dobro. To traženje svjetlosti vam je ono
ljudi koji misle da nešto ne štima, da si nisu nešto dobro izmanifestirali ako se ne osjećaju dobro. Znači, to je još jedna mentalni labirint u kojem čovjek bježi sam od sebe. I ja ne kažem da treba prihvaćati da vas neko maltretira, ali to je druga stvar. Znači, treba prihvatiti donji dio vala, jer je stalna potraga za tim da smo dobro. Pa to nam je kolektivni ego gurnuo. Niste dobro, popijte tabletu, niste dobro, popijte alkohola, niste dobro, poseksite se sa slučajnim strancem, niste dobro, kupite novi komad šminke. I zadnje, kod definiranog solarnog pleksusa, je nestrpljivost. Znači, to je not self nestrpljivost, znate šta to znači, to vam ne moram. Eto ga, ovo je bilo za kraj jako žustro, jer sutra ulazimo u Ovna. Još završavamo s ribama. I samo vas želim potaknuti na to da jednostavno osjetite tu duboku volju u vama, koja je vaša, i ta volja treba reći ne stvarima koje nisu u skladu s vašim unutarnjim integritetom. Pa taman da vam je cijeli svijet rekao da ti si hladan, ti si ovakav, ti si sebičan, ti si onakav. Ako vi ne pazite na sebe i ako govorite da kad mislite ne, govorite ne kad mislite da, vi niste dobri ni za sebe ni za nikog drugog. Vama se čini da ste na taj način postigli nekakvu vrstu mira. To nije tako. I treba imati muda za to, jer ćete naići na otpor. Jer će oni kojima ste do sada govorili da, a zapravo ste mislili ne, a šta ti je sad? Ti mene više ne voliš? Zašto ne provodiš vrijeme sa mnom? Ti si hladan, ti si ovakav, ti si onakav. To je generalno to zapravo, jer stvarno zahtijeva da zbilja uđe čovjek u sebe i da iskopa iz sebe onaj najžešći atom snage i da kaže ne tuđem egu. Jer jedino na taj način ste zapravo dali true selfu druge osobe, koja je trenutno možda u ego fazi. Jedino na taj način ste omogućili toj osobi, prestali ste davati hrane za dalje. I optužit će vas za to, naravno. Can you take it? Ako živimo codependent odnose, onda ćemo hodati po jajima i nastavit ćemo biti nice prema svima. Jer ja ne govorim ovdje o ljubavi istinskoj. Znači, to mi je jasno da ja ne pričam o pomaganju koje proizlazi iz srca. Mi smo popušili priču iz kolektivnog ega da trebamo biti dobri prema svakome, da trebamo sve trebamo voljeti. Da, ko vam je ikad rekao da volite prvog sebe? A otkud cijela vaša percepcija proizlazi nego iz vas? Jel? Ima ona fora u kojoj čovjek može postići 3 su puta buđenja, tako se kaže. Jel? Jedan je da osvještavate sebe, jedan je da služite drugima, a treći je da shvatite da nitko zapravo ne treba da mu se služi, nego da trebate služiti onome što osjećate da je ispravno iz vas, jer tako služite drugima. Ne da služite drugima na način da sve radite za njih i da im nikad ne kažete ne i da hodate po jajima jer netko pati. Ja? Znači, ako netko zaista pati, naravno da ćete vi osjetiti kad je to ispravno. Ali uloga spasitelja je trenutno najžešća uloga na planeti. Ja bih rekla, ega. Jedini dio gdje zapravo nadmetanje postoji u životu, nije nadmetanje koje imamo jedni s drugima, nego nadmetanje sa kolektivnim egom koji te uvjerava da nešto treba biti takvo i njemu treba reći ne. To je competition, to je zadovoljstvo competitiona koje možemo imati jer smo rekli ne. Hvala.